orang mukmin? Husnul hadis idza hadasa. Bagus mau nabenta. Husnul istima idza huddisa. Ini ngaki mau dibentain orang. Coba nurut aku cakoi. Kan ada orang ngabenta guru berharap buat benta. Ada orang ngabenta. Segini ngaki nurut aku cakoi. Lepas jorah tahu ke biro. Orang ngabentaria tahu. Orang bentaria tahu. Jorah tahuan benar. Aroma ke siapa tak cermet loh. Pangocak kedibi lah. Tak pengampung aja. Jadi min akhlakil mukmin, akhlak orang yang beriman itu apa? Husnul hadis idza hadasa. Wa husnul istima' idza hudisa. Teti berarabu mun mbian ipendain orang ini ngage. Oh engki. Engki. Magila ta engki lah engki. Mbian magila na ngerti kalau engki. Ongko gula enga lambagi madrasah aliyah. Gula pernah andi nilai bagteki matematika gara-gara sakut onggo. Ongkuan. Cak gulan di guru nyaman Pak Jupri. Pak Jupri ini ngajar matematika. Bi gula tanya aki jaba kroco gula ban guru gini. Mai aja Pak nilai gula Pak gula tak tahu. Engkau lebur ke anjir lebur onggo ndro lego. Ongko mangken beliau ni bade nguling tahu ning sehat nama betan ke beliau asal ring keraksan guru gula ni matematika tetapi keng makin nerangaki matematika guru nerangaki tentang bab tauhid luar biasa area matematika alam angkasa kan guru ini kenapa begini ini sampai jadi kali 4 bisa 4 karena dalam tauhid dah iya manfaat pak ke tauhid kan. Jadi gula jangan melebur gula onggo, makanya tak ngerti onggo gula ni. Seneka gula ni. Lah guru bah libur ke gula. Dari lebur ni beri nilai tak kita mu. Gara-gara onggo, marah, malam ya. Jadi mian mun bade kiai nerangaki marin ke holin nerangaki. Lah onggo deh. Kon seponi kayak deh. Makanya tak ngerti no. Guru si madhab buku besar, acurai gini ngakir. Padahal tak ngerti saka. Ban onggo ya. Apa mau onggo? Mapunga kiai. Ngerti ban? Ya. Embian tangi ding kabar. Itu khalus surur ala qalbil mu'min, ala qalbi mu'minin. Nikah adalah kelakuan paling bagus setelah iman. Mabunga orang ni kan kelakuan paling bagus. Mabunga orang ro. Jadi mian makila tak nyaman diberi nasi koro. Leman menyaman. Saya nah. Toron acen. Sanda mo yang mulai bahir rasai mon saya musa. Oh, macen dah ya deh. Papa kuat tak ya, canda mo iki buru tak ya kuat. Mak mau cak nyaman tak mau ya? Apa keng nyinggung tak ya? Apa keng jadi bekal keng anu bederem tak ya? Enjak ngena keng libur kacen doang. Nyaman tenang. Ente bang bayar dan orang kan? Nika anu nika. Banyak gulu anu nih gigi. Arukan perasaan. Ya cabut dah boleh. Malah boleh. Bade kiai je sapra. Hadda menika mau keluar kopi, bah kalau pai teh beri gula. Engke, yang gula tak ngabala, bola ni syuting. Tak nyaman, bola bangsa guru ni. Kopi eno. Tadi kiai mana kan minum kopi, ya minum kopi, pai. Teh beri gula. Indah suka kiai gini, masuk ke dapur, sampai dia masuk ke dapur bah ada bu. Gula ni berde. Tokorcot si Adam, aduh. Tak beri gula. Keng kiai kalau mau tenang, makai tamu tenjok tako ke kiai. Tadi nis manis pakun. Corona rasa mimba. Jadi, amian bini nih guru makai lagi acen guru lah toron. Saya mau baru senekel. Kalau berempat masak gula. Sial. Kalau 2 malam mereka. Oh ya. Arab apa mah? Ja Arab.
Manga kaning sekoni. Kaburu lek kantor ta kono tau. Toro na chen gelu. Mate phag mamian mangu ja sini ka. Matila chen dai bola keng tro alaki apole. Bo. Bo. Mun babi nin babangan mangu ja. Muni baki mayu. Mangu ja apa kan? Isa kubaan mo na terus bini boleh. Cuma ke kotor anak. Aduh, palang keberadaan gitu. Mangu ja ada iya ban. Ya mama ban mau ada iya iya. Hendak terus ya tokar mah.